Tala falava malo le soifo si mai whaafonga I talafou a le Radio Samoa. Ua whai mea alofa le tupo sa lesa I le Presidente o Amerika o Donald Trump I se longo mai le wa maulu HMS Submarine le ana tau I le tau o le Pasifika I le teimi o le tau o na lua o le rarolangi. O whairoa le BBC o le tau mawhitanga na whaia I le wharepae le pōna pō, na whairoa I le mea alofa matau ai e tupu sa lesa, o le mea alofa le nei e whairoa I le susuru malosi, o le lumanai o atunu e rua, ia ma I le whamanuia na whaia le ri Presidente, na ia saunoa I le sotanga o Amerika ma Britania, o se whainga wo I le tutusa ma seisi lava whainga wo I le rarolangi. Whātāua I saunoa ngā taitai o atunu e rua, le maafutanga ma sotanga, maafea I fo I le saunoa ngā Trump le taua I Iran, ma le tāua o le tau fia o Iran, mai le whaia o se pomu atomika. O le patia le anga I ese mai le UAE po o le United Arab Emirates, mai le OPEC, ma kulupu o le OPEC Plus, I le maasina fōu I le mae o le lata I le ono se furu tausanga, o avea masui o lea whalapaputonga. Whai mai le UAE o lana whai unga na whai o le awhesoasoani lea, ia ausia mana onga o lo whaatupula ia pea, I le whesoasoani lea le whaatupula ia o mana onga tau le eletise ma malosianga, ma I se vai mamao I le mae o inivesi na whaia, ina ia una ia I le au whai e ma whai o na ngā whatau ni maina. Tua tele le o fia le nei whai unga o whaia e le United Arab Emirates o na whamai a lātou e fōringa wa a matalava o na waaia le unga o le OPEC. O lo ta ua le BBC o le whai unga o se tūranga le reidea mo Trump ma lana whai ngā malo le sao lātou upuia le OPEC I se teimere I mamau atu ma ua ono whaale le ia atiri ai so tanga o Amerika ma le UAE. Whai loi justu singa o le anga I ese le United Arab Emirates o le alusi ai fo I marisfuru 5% o le sua ua mwhaiona maua le OPEC a meise o se tasi dea o na sui tāua. O le OPEC na whaatuina la whewsara o na sfuru e atunu e 5 o Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia ma Venezuela. O whaapopo lea whai o na sui le te minei ma o le whewsara o na fitu na awaia nei ma le UAE ia ma a whairaianga I ese tutoe ai loana o atunu e se furumaratasi I lea whalapa tonga. O le sitanga e toi titi ono pasene I tutongi o fōma I le ilevo na amata po Junior Doctors I le Specialty Trainees Union, mō le isi rua tausanga, ua whaamautu ane au noa ma le whaataunu ina o ni solo te te. Pēna ripotia le Radio New Zealand o le Specialty Trainees of New Zealand e tūrai mō fōma I ua whaauina, ai rei ave o ni fōma I whaapitoa, ma e whaingoa fo I lātou o Resident Medical Officers. I le mai ala le tolu masina o whiutana inga ma le te whatu ora, le u whatu ranga I si tanga I tutongi. 2.5% le si tanga le tausanga momua, ma le isi 2.5% le tausanga lua, whaatasi ai ma se tutongi whapitoa e tolu wafe, lātou te mawaina. Saunora Presidente o le Union Jordan Te Waiti Smith, o se manu malo terere nei, ona ele ai mani solo te te sa tau whaia. Whai mai de uni o le ngā ruenga o lo whaatino I lātou ia, e tāua tele I so se wharamai o lo o ngāruru ai. O se tamaitai mai Saipan, sa ia whaawo atu ma whaasese na I tina mātutua I le Northern Marianas whapea fo I ma Amerika, walau ina neilo na whaasalanga e toi titi ono tausanga e wharepuipui ai. Whai mai ripoti o le tamaitai e roa fo I rona ingo o Yuki, na tu inana I eisa whaasalanga ma le whaamasinonga whaitu maro Amerika, fitus futasi masina e nofu sarai, ona a fianga le mata upo le tau whaasese, ma le waia I no tupe. Whai mai e whai ana post ma whai roa o ia o se tangata mau o roa, e ia iso o tanga masaina, ma ia whai roa le manuia o whaatawa inga I le Bitcoin. Pei tai sa ia whaatino ni ngā yo inga na mawai tupe au wala whaasolu tu la fono, ma tau whaasese. Whai mai e maasanio na ia whai ina I tina mātutua, e tai pei lava I lātou olo na tina, ina ia maua I se so o tanga le rei, a e muria I ai whaatino ana ngā yo inga tau whaasese, ua lusi ai le tele anonoa I o tupe a le tō tele. Ma le tala muri Samoa, li putea le Radio New Zealand I le sole talaino se wharamai le titi o le Traditional Chinese Medicine Clinic I le wharamai o tupua tamasese mea ole I mo tōtua.
whaidua le ripoti o se pepa o whaamtalanga ma le malo Samoa, o whaidua ai o fō mai saina e patino au unanga i waila au whale nātura, ma ua tele le to mai rea matata, o le a ngaruru e i le whanemai rea, ma ua saunu ai le minister o soifua maloloina Samoa o waa o au salu malo, o se whaidonga malo si rea, o whainga whapaanga i le vāo tunu e lua, ma le naunau ta inga ina ia whaare rea le au unanga tau le soifua maloloina, mo le soifua manuia o na tangata. Ia o tala ia le Radio Samoa mo le nei aso soifua.